Premo ato omagana de share mu nyina ha omakwaba e de ba DLFM 106.9 e mana so sense ma hodo a ya boaboa no se wia prem to be kase bo no ye de mu nkyere mu nyina da epa ebesom mo ye ka mu sense ho de ya boaboa no se wia prem to be kase bo no ye kurite ne nyina da akogu yen abefo tentan kase ne so a na ye dlfmonline.com eno wa chinsu kase bo no enam DLFM yen Facebook ene YouTube a Oba benya bi na wahwe emre sem yebajo adwen kire no akenkan am na ye WhatsApp no so eye 0593406565 0593406565 awiai ensebtitira ebedi kasebrum akotin bi ane sei ye de ane aba kire mu awa pie mantam na meka sei Ghana mampeni ahye sem apie mantam regional hospital no enanimu yada empirifon kwabwe na wono mo nhyaase na mo ntre mu na ye kese pam na adehwe mo apie mantem apomode won sensem enkonkan enfamamo ye bagina mu awon kran pempere mantem akopie mum awa ye waso enne patem ene ya waya ayewaso west mensenem na abana msini ekirem sei enantwie age chesene abelempe ena afensu Roman Ridge aboso ema nantwi bini ayekrom poto nimpa kwada sen hunu de won sensem koyente no wono akopam wo mo wa amfa de amfiri ho no mo no Omba wo hyen nantwie no emenipa beto na fofofo awe ewo mayim na eba kopie mu ewo to emantem osofo no ene wo hwe o man Ghana yensase ene yakwae na sase mu odode yankopon de atom yen ono kura yenso ne mahye bedwane edema de hia wonom ewo elempele abato mpesua so oniminyamfo Emmanuel Amakofibo a abono homoden atimi akomission na wa veli 6 unit classroom block ewo nkrofo beboa ama powden sensem anase esuku hu sensem etimi akonkane awato emantem ina ne ba kire mo my Ghana ya sante mantem dia adesha wono moton kwadu omo kire mi sei enipa bi ekeka sei wanom edi nu bone ena ebu akwadu makwadu na brentemte no ama nne ama Ghana de hye ento kwadu nti omadwade nyina ayebasa ene so mo kire mo yede ebesom na bawura mu awani gidi akase mu diam prophet anu kranse yakofale bai edema chesene ye aboroso family prophet Daniel Obinim o kirema asesei enwanya nte yese eko bia omudinde team liga wa fa ba fotentan so ama ne na yire akowura mu a na wade nyina yebasa ensem no pina na ka yese nkonwa ebeson mu sei ewia pam to be kase wo di ro ha nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo sei o ma yatim sese no dwumade bia wo bedi a wo behia nwom wase no eya dwumako ba kope na wiai ye kanfo ade ama na ebia mekase wedding bi na wo ye aye bi na eba so anam eno achi ebia wa wo da na wo di birthday parties ahoto no na free graduation ebia wasua adwuma wo pon wo ho wo so awie school be pon wo ho wo graduation mesrew fani nyina akwadan adwumako ba kopa somba ndwumadi ase a wani betumi agye na nwom papa no bebo wase de ama wo no enchance mu nwom papa bi live band papa pam eno wachi so wonso no so dwumadi bi a wo bedi abehia enwom wase de ne nyina fa kwadan adwumako ba kopa woni muden ede Fair Group Band edini nie eye Fair Group Band eno pere beboa ma dwumadi no ne ma konkan ede ama ne ye kasa Fair Group Band na ye dwumadi a ye die no ye wa quality sound ene ye sanso professional instrumentalist yes sanso quality instrument e ba odwumadi ase a wankasa wonu ho da se wonto nsa e de frɛ yen wo pɛ yachi akwanya ya watema committee 22 ba roso inside honum ene ebutum ya homa ne 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 sasa na wiei me kan Lumba nsupa e de ama na yakasa Lumba nsupa adwumako ba kopa omanyim ye yensu a yensu na ye papa FDA fon so ajatum edukromu nsu ankasa ma nsan ka bi dwumade bia wo de behia nsu ni ya sede se besom sompa wo padudu atu a fremprenwa ahomaturufo sensu ne guma hodo mienu ye wo chatet one a ye beka ne se pure water ene esanso bottle one a kono pam feluma nsu pampani fa ahomaturufo iso e 0549 889 685 0549 889 685 and 0549 436 616 na dansoma nimpotem madam abaya meche butum
ne shop no eben Lumba Sport na homa ne 0557 349 401 Ofanko Mama Vic ebutum Ofanko Sport M ne shop no eben onyinase worship bay no onyinase worship bay no na homa ne 0500 680 783 da kuma ne potem bra kwame butum ne shop no e wo secret station a eben adom chopa no na homa ne 0244 094 793 do wenya edit kwesi butum ne shop no ene Central University ne di hwanimu na homa ne 0246 601 004 pokwase otumase ehwa na me wafase na nasa twira butum ne shop no e wo certified water depot a ben government school no na homa ne 0592 317 481 tema Auntie Emilia butum ne shop no tema community 4 secondary chat ho no ma ene butum na homa ne 0540 423 201 Ashaman asane yemienu Patience de Penyon ne shop no wagege in Anes Vaco flat ho no ma ene wo na homa ne 0543 499 035 Ashaman Kreyam Peggy Mame Business Center ne shop no e wo Court Junction a ben police barracks na homa ne 0243 330 836 wona adwumaku asase yentenase na wiai yamfa wiapam to beka se bono emesmom okinkani a mekwa ne kontene kro de kase wabesoma wie no edi a meje so yo wofa ose ade yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mawuteden ade battery bonana otafri jam dam home pa me kase bono chiri mwankasa ebesemo na sa na no me wafa se rose gold usidi ye kase bono eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kase bode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba efishia me ewo Facebook no so na finse YouTube ne yemfa kasebo no echiri mankasa ensam yensha kasebo na se emfemfiri o my Ghana ya pie mantemu na meka sai Ghana mampeni John Dramani Mahama echiri manu animu yada contractors awonom na wonom ya adwumaden ahwese epie mantemu abanya resabia wo metumi atretrim mana ya kase pa na boa na pomuden esensem akonka opie mantemu no ekodu babiri dwumadie no atwa sensan na Ghana man peni echim se no animu yada contractors no honya ha abanya krado sika ho no ma betumi de ayenti no omonkoya dwumade no momo na epie mantem abanya resabia no motetrim na bibia nkonkan emfama adehia wono epie mantem na dwumade we mu na epie mantem suafo mekire Eastern Regional Minister onimnyamfo awreta ekosia agei awate de sade tudwa endo adana ye yawata John Bosman na nataso du baako e womra na okasa edefa dwumade sonko a wanom epa hontoma e woye kofodua abanya sabia omutetrim no abaye na eye Eastern Regional Teaching Hospital abaye kese pa boa mapomuden wonsensem atumi akonkanen no kirema asesei Ghana mampeni ana mopa watwe opese woboa na nteche pa owade mapomuden no etumi konkan na mpududwuma pi na ekoso wo ma Ghana ya pomuden anasa ya sabia hoto a ewo omanyim ye hwe animu sei dwumade sunko atesa na mu wie pe adehya mwa pie mantemu no mo homba to mo na pomuden wonsensem so etumi afa ntoma pa ede afram epie mantemu suafo oniminyamfo reta ekosia agya wa teni semsei ede tudwa. I am pleased to announce to the long-awaited news from the President of the nation that the new Eastern Regional Hospital project will soon revive its work. His Excellency, the President of the nation, President John Dramani Mahama, has given directives for the contractor to return to site and resume work on our hospital. This important intervention demonstrates government's resolve to strengthen healthcare infrastructure and improve access to quality services for the people of Eastern Region and beyond. The centenary celebration therefore provides an opportunity not only to celebrate past accomplishment but also to reaffirm our resolve to building a stronger and more robust healthcare system for our nation. The future of healthcare demands continued investment in infrastructure
infrastructure, technology, research, workforce deployment, and patient-centered care. I am very confident that the Eastern Regional Hospital will continue to lead the way in delivering innovative and quality services. Any awoti ye ono ana waye apie mantemu swafo. The day edi oniminyamfo Reta akosua ajei awate. Na enwache no ena medical superintendent edima Eastern Regional Hospital. Ya Dr. Eden Sunta eye Sammy enso ekasa ye echirem say. Nani ajepa se ne apie mantemu aban ayarsabia. Wambetre mu na baye teaching hospital nani aje ho pa. Na oda akane empenifo na mda ayarsabia na no pa no dwumaden so ko mo po ye etwa asapa do to ho no ma ne. Abama dwumaden so ko etesa no ekona nimum. No chirem se mu wie pa no so beboa pa ne mpenifo akasa na eja. Ene not doctors do to na nurses do betuma kopio no mu nyina boa na pom do sensem akonka de ma de hia wonom ewo epiemantem. Like I said a while ago, it's not a mean achievement for any facility. We have gotten this far because of the sacrifices that previous health workers, including the directors, have done. I've taken over at a time that there's a clear vision for me. This hospital, I think in terms of personnel and even the services, the range of services that we render is at a teaching hospital level. What we need to propel us to that vision or realization of that vision fully is to be able to have a well-equipped facility with state-of-the-art equipment. And I believe that the current hospital that is under construction, if the progress of work is picked up and then is completed, it should be able to serve that purpose of being a teaching hospital, which is my main aim. Obviously, we have to be working towards the human resource to be able to function fully as a regional hospital when we get there. So that is going to be my priority going forward, to make sure that people who have interest in various areas are pushed to go and specialize in these areas, such that by the time the facility is ready, we have the manpower to manage. DLFM. I think that the first courtesy call I paid on her some weeks back, she did give me the same assurance that there was a directive for the contractor to come back to site. We are patiently following the progress of it. We are hoping that that can come up very soon. Any awoti ye ono ana waje medical superintendent edema Eastern Regional Hospital. Dr. Eden Sunta Sammy ena wote ne nkan. Yanto akasia wono so ne nyina mu ewo nkran. Popremantam ne nko piem awa ya waso west. Mensenim ewo nkran popremantam na meka sei empenifo abadwumaden brutam. Na ya waso west abana musini Chief Executive Dr. Michael Mensa. Abon ho modema mmemme ahodo bi a enipa bi enya nantwe honom a ama honom abon kan no wakoyi o mafiri honom we kwaso agbelempe na afi nso Roman Ridge ewa ye waso west mensenim no niminyamfo Dr. Michael Mensa echiremu a wo hwe nipa ahoto bi a wonom enyen nantwie ego agbelempe ene zan ne nyase mukuma kra chese wo hwe nantwie se de mane ne agufom basa na omugya omo na wie nso a na ne nyina omo atumi abie manako ekam babia eka na se drainage system no wono nso arasabia hodo ho no ma na chese nipa pomuden ene nipa bia du furu penti no wonom edegura to play o kiremu a yentimi ntenase ma oman ga na nipa bi ntumi nyansa bi nantwie ewo krom finfin pe ya hin krom sa ema mfa nipa omo nam kwantempon ho enkwanto asemu ahyenkafo enkwanto asemu afinso ya tena ye na hunide hu sensem yentimi nyane basasa oniminyamfo kirem sei yamfa nto Ghanafo nyinanim sei nantwie omo nam krom basabasa no ede nipa nkwa ana fi ya tena ye ene apomude hu sensem eto asemu tizei de omo ntenase enya hwe han bio wa wanim na obegya wo nantwiem mena kwana nam krom basabasa na mo no mmra edu bedi pam na mena oje mre no ne de yakasa batwetwe nkomo no nyamfo Dr. Michael Mensa echirema sei omakwa court akwaje tumi pa sei efri na ekọ wa wo nantwie ben nam krom basabasa na mo che nantwie na omomodo donkomi entano fofofo na Ghanafo metwobi ne yamfa no awache emfa bi mfa nka banku ofi ne mfa bi ngofufu ni na yansu yetumi fili mfam o chirema sei ondintin bia na waka wa wonim na ka bupremantam titiru pa ene ayawaso west mensene mo de wugya wo nantwie ana wanyambo ne nam krom na ye de opena so mo che ne de a donkomi ifitempeni sei patapia pieto ya na mra
ene de woro. The community has been complaining for over the years. It's been years since they've been complaining that the presence of the cattle at the center of Santana is posing health issues to the community. We've written to them severally. We've warned them severally to relocate the cattle, but they've not done that. So eventually we had to go to court. And court had given order for them to relocate the cattle, or we've been given an opportunity to auction the cattle. So that is why we are carrying out this action. Apart from that, let me also say that close to the Santana area where the cattle are being reared, it's a clinic that is being put up, and it poses a health threat because the feces, it's normally pushed into the gutter, and that is also very close to the clinic. So it is not right to site the cattle there. Ani a woti ye ono na bogura mu e won kran pomporeman tayi mu a okopie mu awa ya waso west mense ni mu a ono na ye municipal chief executive Dr. Makia Mensa ena moteni ni yanto akase bo no so e ne yemfi ye ne mfanchire o my Ghana ye na to ye mantem mechire western region na oswafo ono no hwe o my Ghana yensa ase ene pa etwa ye ho ahia ewo manyim mechire Minister for Lands and Natural Resources oniminyamfo Emmanuel ama kofibua abon ho modern pam atumi akopa 6 unit classroom block ehontoma ewo nkrofo school a edian daso agricultural senior high school ni la hye pa obwa na elempere abato mpesu aso apiemantemu eye atoemantemu no ehumasian ho sensem no atumi akonka nan na oniminyamfo kirem sei Sadusua de omapa Thomas Nukwen ono ankasa ne common fan ena watumi abomode aboabo ne kakra ankasa de akobia school chenchenche etesa no eteboa na adusua sensem etimi akonka ne adema adusuafo a wonom ko school ewo nkrofo agricultural senior high school nim ewo omaga ne atoye mantem na mna oje mre ede sado tu dwamra omobodwa data ewo nkrofo na onimnyamfo ekirem sei na ni abresa krodom na Ghana mampeni ya papa John Dramani Mahama so ni abre basa oboa na wabodi chidom na wahwe na humasua ho sensem etimi akonka de amade hia wanom ewo atwementem titiriu ene elempele abatompesu aso oniminyafo Emmanuel amakofibua ekirem sei yamfanto ade hia mowo elempele abatompesu aso anim sei osra mu ada sa school chenchenchira wo masi dan bia kan na beboa pam ama 24 hour economy no akonka ni senti school dan no chese ne ma ewom nya dewa ene yanka na se hyiren eseno boase de senti eno beboa pa mofra wano mpeso nkosi adwa na dwumpo no o matuma nya bre ekwakusua ade a emra wo ho enkyere wono mo kirem sei we yanjija pa abane wa koma de boa mo man ga na dusua sensem etimi ekonka ne emra o chemre ni senkyerefo kasa ne munkyeremu no enie. First, it's 24 hours because you see the lights are on there, so students can utilize the 24 hours. We have all the fans and all the facilities in there, intended to make sure that the students will have access to the classroom at all times. There can be evening classes and all, so it adds to the value of the school. I'm very excited about it. The headmaster was just telling me that even as we build classroom, we are also strengthening the agriculture side of it. We brought them some breeders, some Nkukwan Kitty, and here is doing very, very well. And while we are working on that, we are supporting the vocational aspect of it. So we want this school to really be a full school, focusing on not only secondary education, but vocational and technical education as well. And this is making sure when the MP builds a 6th classroom in Sonkomo, what it means is that he's gathered all the pieces together to make sure we can produce a tangible project like this. And I think the contractor has utilized the land very, very well. This school keeps expanding, over 2,000 students. So I think that the request for more infrastructure is in order, and so we'll continue to support the school. And yeah, Yabakoswa Abwa school no. And yeah, wuti ye ono na ya adeshia. Wanom ewo elempele abatumpe swaso. Ewo atemantemu wamashi bedwani onu kura yenso no yoswafo a ohwe oman Ghana yensase akwa ye nsase mu ne pa atwa ye ho ehia ne din adoniminyamfo Emmanuel ama kofi bua emunsem ene de asumwi na yanto akase bo no so ne yankopie mu ewo man Ghana
ya sante mantene kofi fakata we ne to soma me wate banana fo no kwadufo no omo nsem wo hapa na make say adehia wo no matonton kwadu banana awa sante mantem kumase wono makasa titu na dwadifo a wono wo swame edwanim omo kire ma sesei kwadu na manfo nhyada ntobie wo utum se mabua kwadu pa ma na biri se gon akwa no bruta nanso adehia meto kwadu no na mra ma eje mre na mo ne dia kase bonam si no tonkra efri asante mantemu Mr. Samuel Furibot twen komana dwadifo ni kirem sei wo man nte sei nipa bi e kirem a wo mo de cardboard ana finema bi ya wuduro ana bua kwadu no edukwadu na nche na eno abre kwadu bunu pa wo mo nema bi frafra ho saa ene acha be nam yinu pe nanu na abre se gon ene ewudi atene wanum se kwadu kura nche da mre we ya premature bere no no na se nkon kan kura na dwadifo a kirem a sansem we nukura ba kukura nim na nipa bi ana wo mankasa bo motirimo popese wone mugu adwadifo amudi kwadu hu dwa na omudwa ne guo na ekom eku wonom na omabusua ade adwadifo akirem se kwadu yi omutumi kwato a ene nsu ototo entudu guo na mona nyade kata so enche na abre omubatumi kura ko bua bi wonwuram etim na han bi kata so kama na abre kama obi ankofa wudu ze sabe ode sresre kwadubu no ho ama na abre ntem mesabe ekum nipa anade nsu sanso bonde ama nipa po muden adwadifo yakase akirem se kwadu ebia na omanka se de wono momma no mabusua omomma kura ko school pomba fie na kondo ma kwadu bi na mudie enti aba ne sa nene adehye bi kase wo mudi agudro na aye kwadu hu ma ne brentem omu kirema sesei amoma dwade nyina ya basa enti ombesre Ghana mpanifo se monka bi ma wonom Ghana adehye mo kan sambone efa ni pom to kwadu hu no munyan efisei obia ntimi nnu asuko enko hu obi a obu akwadu na wakofa agudro di asrasra ho sei o ma na brentem enti se monyina bosemu kansem nukura nim enti aba ne sa pe na dwade na ya basa wo kirema omom to kwadu no wasante mentem so amedwam ho no no chese bosume poro miensa ne bosume nantem ni chese dwade na ya basa wo omokɔtɔ na mbato monto enti ombesre Ghana fam go mani ase na mo se mudwane munyan efise kwadu no omode kwampa so ene bua enso amoka no nukura nim ye kwadu ni mfia bi asu obia no asabi okofa kwadu ni nkola di nyanya yi okofa kwadu se adua se de shakwadu ni bi na kwandi akwa ni se obuo no ma ne bia kakraka na dendan mamu de go guase bo ko nsuom mamu de akọ nsuom de de go nsuom wo wura bi eno so be tombi ena se na madwuma na madwuma ya ni madwuma onu nkoko ni madu ko ya se de duro eni ya dishi eso nya sa no wasa kwadufo se adwuma na sa kura ya nto aye duro ne dishi se me dibi ne ko fe se kunkofo ma na se ne na mu ne dibi to me dibi ka se sa ba ma da woro ma o mu ara nya duro ne dishi efunsie wo hele aye me ya o makuma mpa sa adwane ye die na me dibi e won bi su di na me kokumi na me se na me na ebe papa ma me bi na me die ebi so me na me die na me ko fe drash na me so me de bi ni bia na enti ya ka de me hu kura ate me hu me tepa ya ka na me kwa me hu de me nye na makoma ya me ya na me so kura te ma so no me na be se de me dirty jom beti ma boy ate jo abo no mu sama ya jani ya ka me ko enti me mu ka na me ya enti ma da mu hu ye mobo na ya fe dro na ehye ya bre pa ni ya kodu na bre ansa ya de abadwa enti aso ya kan ya gwa oni ya no o me be ye shokodu no na o me he kwan ya fa so ye hye no kwadu me be fi school ba akwam de na bayi bia me na di me ami mu ametiwe akwam de me amefa bi me di no obi a adwo mu na me to ama me yanko na mso me di bie na mso fa ya de me nya bia na me nya bi eti me fa nhye oni ya won to kwadu no bi no fa kwato no ho awuhuro ba won de won to bi won fa ba bi mfanto ebe ye green awa bai enso kuso a eno a ba bia de batu bia ebele nso ntona ya mo hwe kwadu ne kala eye green because enyansuo eto esi wotra wo sana ayo ka obi amma enti yesra Ghana fo se yesra mo enya aduro de sekodu eno ana ye de hwe yema o mo yesa agudwa no ese mba ya mkwade sisi wo yo ya nto obi nkoma ene ayeka wei eye madwadefo a wonam tonto akwadu ewa so ametwanim ewa santemantemo ena wote wonom akosemi na mane boy yensam twireni Samuel Furiboaten ene difiri asantemantemo ebesom yen ene yenkoso anyina o my Ghana asantemantemo de ane ekopie mu awa mansia south mensenim na make say Ghana man pedi dwumade so nku bia ba ye fe ne se free primary health care eno beboa paroma pound to match enchenche ewa manso adubia
Church of Pentecost one man nya simkuma kra de dwumadi amopa ho ntoma no ene mpanifo mmomode ka biewom ewa pomuden adwumam ebepie mu na matre ngonnwa ebabi assembly members ene wo mka biewom ewa manso adubia ne kurodua ne nyina kwata akire na nya simkuma kra na mu kire mi say Ghana mampeni ane so ade hu no peso wode boa na Ghana ade hia mo ho mfa mo opezo kwa hwa pomuden mu no na ja wo mbetu doctors nurses aba fiafie mu abeho apomudi mu yade a nika pa na Ghana mampeni peso oboa na Ghana de hye nya hoade ma paye adwuma na omen yaje omoto na chekere Ghana na omen ekwananimum na mra adwuma de nto odwa na wonom epa ho ntoma na district chief executive DCE edema Mansia South mense no oniminyamfo Benjamin Mafo ekopie mum na wo chema adwuma de asunku yade a Ghana mampeni peso oboa pam na nipa hodo omo yade nanso ombezo mokwa resabia sikasem ti omuntumi nkwa wabeyi sa coincident de free honum o kirem a akane obi kwa na okopeso okwa na pomudin wa sabia sika obetua nti ene onam ho sala kadaseka kokwasa sa na wawu onko nanso we de Ghana man peni hyepa gwa mu wei ode ho akade ehun mfidie ene ahye beboa pam na nurses ne doctors etumi asi monsene so afiafiem na o matumi akọ osimesi wapomudin te sem yehwe o magyamu fa ma o mohwem ye kama na seja yade bi ho no ma kwara sabia kama na o masa wo yade kapre wuntua ni nyina ne se obenya eye health insurance scheme enkrata ne bi apomujinsi achi ba pe na be hnya wunsa kan bi pe we eye free o chema se Ghana men pani pasu obo pam na kwansidi ahodo a etete ade hye a mokware sabia no otu asese hu mapomude konkan oninyamfo kirem se obesra nurses doctors munyina mfa munyina momwa na monkwaje ya manfo sika na nyina ya mona Ghana man pani so ade hunu no emre mum o kirem so ade hye amwo amanse settlements nzu muntachi na Ghana man pani ani so ade hunu no emrem una kuma so say obeye free primary health care na nyankopon chaade a odi akonwa no ma so no odi aye adwuma na enne na Amansie South the whole Ashanti region district 6 you choose here na Amansie South ka ho ti enne na wo say health director ene this assembly e kabom na ye no great na e sha ase free otena ekoya enu ti na ehia ha before that no the very person mechanic say sa free primary health care ya abai ade a asan beka health insurance ho if you say ye Ghana hai obi eko hospital se obekwa kwhwehwe na pomdide kura se bia de moja so ate wanya malaria na wanya we no kura no na edene enso ene ye de abase wukohwehwe mu a e free nti yehu yare na health insurance no so e wo ho no so no ayede a support nti ene ye program we ade a omampani di aba abeboa timamfo pa ni titru ne ye ne a ye wo enkronkitua mu che anesefo na ombe adwuma no na esre wo aban no ebeye na fam de nanso omo na wo grassroots ho a omo be deliver services no ama ayarefo anase ye na yeti awu sisi omo ntimi a mo so a dwumadi no ebeye de ebekofo afa fidie a omampani di abai me wogidie se we ahyase no ene yede we yaba se de ebeye a omo na montuo ekofiefie mu no ebeye entientia na minim se ebi beba be dey abeka ho na mmom de de ama wo mu omo hweso ye se de be ya ebetimi ache na amadwumadi no ombedie no so no akọwa no wa no eni ya woti ye ono na ya pan anamsi ni edema de hia wanem wo Amansie South mensenem ne din edi oniminyamfo Benjamin Mafo na ne kwakra mu no ena district director edema health services awa Amansie South eya Mr. Ofusukwabi edna sia kese pa edi ama aban say aban ya de pa se ne odi free primary health care edi beboa na Ghana fo a mo sikasem ti mutumi kwa ya sebe nkwa mapomuden betumi akobra no bra no mapomuden akonkan o kirem say omuso be gina omo na so pa adwumaden ahwe e ma ban hye pa odi aba no matachi o kirem a we betumi aboa ma Ghana de hye sikasem ti no omutumi nkwa ya sebe na kwansede we ni nyina no ebetimi ayi afri honom timamfo ehun say sa free primary health care no aban no e de yanka ho omde 150 mensimu na hasiye Manchester South ka ho ne na ye pa de ho ntuma a ese nurse for no e be ko fiefiem akohwe enkwara ne mata ne biara e be cheke ni BP ne sugar ene education ho ne menema obi ho nso a ho no do a men twen momoma e se omo anso eko asabia bia no na omo screen ti obi anso se obeye the insurance card you say screen we
na se wo yare bia e hono na ebe attract o insurance na gese so matumi akoye free amount nti obi bia ni so se ebe boye any school health na no ani a woti ye no obo adwumaden ye pa se ono na ye kwankyerefo pani a ohwe apomoden so abo amansia south mensenim e wasante mantemum Mr. Ofosu Kwabi ena wote ne nkan na mane boyi yansam training Samuel Ofolipo aten ena difri asante mantemu ebesom yen yanto akase bo se monwura mu o Ghana enigidie ensensemu entertainment news na make say openi pa ono na wada chese ne Gospel International Church obo adwumaden ye pa aborso abusuaku no ona danom Prophet Bishop Daniel Obinim adensem atudwa echiremi say na nsen na wade no ayesa na sententan ayesi one time na ninyina hunu so ba kokra ninyina na se otusu say ekuo bia wo mate aba fontentan so dianda wo so ye team legal wife for ana mana wade ayebesei na Bishop Obinim adensem atudwa echiremi say ono ane ho kafo Mrs. Florence Obinim adene ho akwakasa team legal wife ekuo ho aba fontentan so a chese futu omde atu no yade a amana wade agija ayabasa bisi basa chese ohun boto ano emfa kura mfa nhenti sa team legal wife na de na upam na odesam tutu dwamla no ne na soroma etwetwe nkomo na ochechere om twede ampon yakopon asem e waso dem ana ochem teze se de yakopon anim de kure na wade no agija kura achese se de ya na ye kontebe ene nyina ne se Nhyiraba Florence Obinim ade ne ho akwakobo team legal wife ena futu bone na wonom editu nom na odifo Obinim echem se amekese no chese amane ho papa no se de I will go back chese waye basa so hu de wanya kura ono watu wei obetumi aka ne nsa ede se ne bo sei ono nkuto ni Ghana ni bema mu a ojana na so a chese wodin wo manyima watumi aka no kura sei enye bia watwe mpona efa ne yire kire eno wachinsu on date ono no one date saa mpona twen basa nyakopon ni pan konhyeni de ode yeden onka ho onfa ne yire kida ne yire nkuto Florence Obinim pe na da biada ode na bem entonim de ente na Nhyiraba ne ho kwan ema ni pa bia edi enda wona mo so ye team legal wife for ede ne gura to pressa na wo kirema sesei na kana wade ne mu de pa chesanya simkuma na so nansia na yire de na ho kɔbɔ team legal wife for na mana wade agija pam na wo kirema mri bia twam mentemwa bi ni mentemwa se bi so de ye ekwada kuma wood actress ye nua Benedicta Gafa ene na yire Florence Obinim tema chese Benedicta kekan sem boni bi fa na yire homa na yire solo ply na eye ne yapa emefiri wompo eye oman Ghana sinitwane ani den ede Benedicta Gafa impo no chese wa broke no onfa ne ko okra bi okra ne ntema tete kra ene omanya nkofefi sei na de yakoso no wogu ne yire ho fi edi fa ne kama inti abane sa menne na yire atimi ama ne ho kwan ema team legal wife for ama na wada ya besade asem de ne yapa nti ya papa Daniel Obinim di ka ne samba tu dwa sei se wonya afiri ma na yire Florence Obinim na ye won hyehyeye ontwe ne ho firi hom na abusuan kan ho na asore ma pe ena wo mu se ne edikan ne yanko tie ensema hodo a Prophet Daniel Obinim di ka ko kan ya ene akwatweakɔ na akwatweaba akɔfa asem edi abai Prophet Daniel Obinim asem odi kan kan ye no enie Engineer Obinim eda me brebe so a mewuo me pa mo chaw mia me yemu ma eni aburo sofo mo na mo nya mayi yes mayi babusuafo afrim asem nkoto social media babusuafo nka ho me yire Florence Obinim so nka ho mayi na afrim aha entinsam we mo na Daniel Prophet Obinim kirem sei na yere te ye no na ye team legal wife influence na man bufu yo ka asemi na so na nkohwe anim se nka na yede beba fie no na di won komo ade chia na yere akwatena aba fontentan so na afi on grant interview ewa radio stations afin so oje adwenkyere edefa team legal wife fonte ne wa mama na wade no ayabesa ye kontebe ene so Prophet Daniel Obinim edi sense etudwa krofo na Florence Obinim de ne ho akɔbɔ wo mo no ti se mama me yem hyehye me ese me suro wo mo I will stay back still I will stay back asam no kra na mo busa mo me na aka se odamase nyinim se ho no wote ya ukunu sensi na yi ase den se wakana kuma mu asam no me danas
as a duabo as a KSB. And no fees or more Florence opinion, but Jomo and Yado, Omocra say Asamono. Is Omama Miyama Sheme. It put here Bimukas as a threat and cry a threat me. And yet Ben may be a bit my babontia because me. Meanwhile, will baby Anka Florence, mini girlfriend, min deity. Florence and Kwana Mayor. And my mother was saying a bit near a babontin. Same. A damn take cross, Sister Benedicta Gafa. Yes, one mommy and young Tokawa Bontia, Metia. Yes, please. Yes, what church will be money Florence, and now Florence which will be money. Metia na say I didn't know what the mommy Sebi, and Nimo yes, and Metia na and I'm a block on a line. Way oye odi4 Bishop Daniel Kwadwo opinim. Wana wada abroso asore abusiana no. Nense woni munchire mu no ena wiai. Yade asomwe wie. Ne yanyina weso na akanka se wie yensa so no. Yemfa ni nyina emfa ensi. Na DJ Ghanaman ade na message by utie live e di free great station DLFM next. Ode yas na dwumaden so nko ayepo. Ode yas pa kaseboni ona po bam e kasen e di adia. Na ode aka ho e di aba. Mo na mo pese mo dwane e Facebook na yesre mo fancha ye pa. Na yenya technical hitches ka creating penifo guso wona mo ya ho adwuma na ja enche be mbetumi restore ne pack na yen Facebook no monsa etimi aka say dey YouTube en yetem bibia obetumi adwane live on YouTube na adwuma dia hodo aka no watumi akohwe ne nyina e wo honom na mpeni se ababija kwa yenya ne kwanti awoda ba ko mienu ba mbɔ ne tew na yemfa kasebo no emfa ensinti kofi beboa me mabɔ ne tew na afi ya sɔre eye aka akase no eswam awoda edika no ekɔdiama Madam Patience Jibodi eye Shaboji oyesi wo edema banku container ewo mamu bi Accra na wei efri adwoa akoto okere ena fi na busuafo nyina Madam Patience ene wamu chema yankopon ahira papa ode afe ba ko ede aka amfie ho eti onya okese kwatente na onyine chena busuane nyina no esre ede amount happy birthday once again to you Madam Patience Jibodi Shaboji siwo edema banku container wo mamu bi Accra nyamenhye na wawoda no onya no sono kokram dedi hobiew ekwadiama Mr. Bismarck Okran we ya branch manager edema Asonaman Credit Union ewa aguna swedrum na ne twede ampo yankopon ede afe ba ko ede aka wonfie on senior yakase yankopon hirawo onya okese omia wadwene mu enkwatisi na onyine chana yankopon emfa entomwo okukua mu mpebe wa bɔ yankopon tie na sopam na ma wo yedie ene nkwatenten happy birthday to you once again Mr. Bismarck Okran we ye branch manager edema Agunaman Credit Union ewa aguna sodo we everyone kasa gunua kuma ka kire akwesi ye boa oye former presenter edema Kingdom 107.7 FM ewo Accra ana afenso Happy FM 98.9 former presenter no say yenka just odo pande ngopon hia no awoda no onya ne son kokra na de twato okra no ekwade ma me wo fa se ani den ede Efia Kunadu Safo eye midwife ewo konfo anoche abanya de sabia na ne twedi ampo yankopon ede afe ba ko ede akanfi ahofe ye bɔ mpa ete wa kisa yankopon ma afe ba ko a abeka mfie hui no onya ne kwatenten pa omiye wadwene mu na anusuade hu na wowo a woje adehia wo ewo konfo anoche abanya de sabia no onya okese oto kwandem na kokwampa be wa bɔ yankopon ti no mfa ma brofo a Mr. Alhassan Diabani, Ochirema, may God richly bless you with good health, long life, endless joy, healthy years ahead. Happy birthday once again to Young Fedia, Efia Kunadu Safu, Yamishana Wadano, Onyana Sonku, way every Mr. Alhassan Aqua, eno day a day, every asantemantemu ebaye, Casebonia diasi, a Musamu for one ya mace, Mabel entry, and a Samuma yen. Mewafa say, Champion Taylor, Eddie Copiemu. Ewo Facebook NF yitima kasebo no wenya bi ehweye enso jano no sanso na me wo fa se Mesa Samuel akwa DJ Zigbi echinchim kasefre mfuma de sum ya wiei okenkan ni amekwa ne kontren kro ebeso ma wie ne dia meje so ye wo fa o se ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B Mesa so a me wo fa se akire mo hima radio mu Michael Jackson na najwa se gina pam betena se ene eye fia dente no
yes obi bia wu a wo nipa bi na awu a eye ne de mod machines ne beto ya kacha DJ ni so on to DLFM 106.9 ne yamonyom ne mamo esu no nso kwam ya fum na adwa na busua ebesusu no wa ha mamo ha mo nsu ensem no su eduane ne de yempe mo amuni maduane mama yamonyom mamo na esu no so ye ne yensu ene ye mochi de kopon kam ho yamamu nyina mo ni tia ade hye midimafo pokwase mayira